le tun tuma chuan Alexa scooter electric scooter le chiam na ron nei don ani zorama awe khana tan le thein om ta a an showroom hi chaltang ruam veng dait peng thlang lok kha ni a tuna kan hmu mek hi electric scooter kha ni nghe nghe exam man nghe tlang ti avar zo hi singriat sang sari zaruk manania so da dung zok so singriat sang a sari songa okay ani chuanin le ke akasin le top don ta la en document nge ngai eng ma ngai lo document ma ngai lo mo ala so hal top phe ani loan te pon pe ve thinan in pe ve lo to ta ki kan la ti fel thei lawa le top ngai to na chuan kan ti fel thei huna chon subsidy po ani chu ani la thing tlang lama te distributor den da em policy place city control scholarship la ser chip mo athan chu ani la hi assc level te speed ki level te ani chi lawa amai electric scooty ni dang hian 250 volt arong ken ke jing za ga rit nge hi ke som sari panga ke jing za ga phur jong nge kurso ki tak ki chu om kha an le insurance vel ngai vem ngai lo rek eng ma ngai lo registration po ngai lo registration po ngai lo mi scooty khal tu hian driving license nei lo pon on that chu ani le school nau pang ho ta nia thave ong atro ya school kal nan ama hi chu tile tukin electric ania 250 volt chen hi ba hian atlan chak the don lo school nau pang tam chuan safety approach ha lo in test na ka mo mo dur klang kong ver kan test dem dur tlang kong hi asan ba test ban le lo ma se kan chu tlang so atlan chau thei tho mo chak ve ne ne atro khop ne battery kha ni le eng tia re le charge school khan adai 0 to 100 hi ga hi ga si de chan bin ka ron charge pula chuan he te battery de charge ai ya plug a charge mai tur ne tro hi hi laga fit mai tur an ya chuan hi zo hi scooty ai na fit ma ni thei boka ani chuanin ni tin charge sangai em a charge full hian assurance an ze hi chu kem som du ka tang som du pangani ma set tlang ma hi chon som ni tang som ngai bor ve hi ni man dinga charge full kem som ni tang som ngai bor ve chu tang ni chu servicing lampang hin le lo chepalta se mo charge na vel te khang han har sana wang lo ang battery hian 3 years warranty ne ya charger hian 1.5 year warranty ne boka servicing ang tak hian tuna tang thang ni ve la chon emi gan do dia lo kon trade thang lo kon servicing center ko chang tlong ta ti okay hi scooty ke dang le nang lo ne mo na aron proof fe hay al le tu ta chon hi scan nge nge ti hey scan nge tu ti nai mo hey certificate ve ni ta ko me traffic lampa na sa thiam vek to thaw nga tro sa thiam to tu ni chu ya ahung lam ni mo ahung lam hian a break kan man hian ahung lam hian battery kha a then za charge late ve ya chuanin hey adung lam break an atro ka ahung lam break an ya lam break ai ni spray to chuan start don khanin engtinge battery te hemi chabi te on ther nga yem ngai ye ona khanin parking aw ma mi kan he de se hianin ready plan turin engine hal don plan hai ko nei kan thom eng ma nei lo ne mo nei lo he dei be gear ani boka he mi me he tia hol ta he tia re sena be thei boka
trong cảng về chuan ama hi keyless remote ani boka hemi mang hianin kan start thea heta metara eng hala o chuan ti hian kan off le thei boka chuan alarm te pawh kan set ve thlap thea chuan ei hemi ang i abura lo ding pawh ni se hemi remote hianin kan scooty zo khathian kan set ve hal vek thei alarm ani ve thlap trả lẽ nhiều security po trả lẽ vậy rồi security po tha alarm kan set phei chuanin north tol tin hianin ama hianin a din langa hian left ve le tra de pawh si ano ang làm disc brake mang về sắp anh mo anong làm phát drum brake ano la hian drop display hemi adum le avar hi enge dang lam na ano na i a design hi ama sagara chuan ani chuan a display hi nang lo le a chuan a var i vega zo khian lady footrest a ron keng tel boka a design te hi ni na design a call chuan ai nang rek hi a seat a a zau. var hi a hiam seta chuan heta in space anga set boka dan gas bor leng che se tero leng a thol gas la nan pon man tang kai the don hi tero za vel nge in sal to ni le chút tiếng tắc nó làm chút đó áp trả chút bán sản mất rồi mình chỉ có trăng khăn người còn thật tham gia các thùng bột về để làm tiền tổ nghiệp chút phải bơi được sao bơi tổ làm han anh lấy tiêu tiền là trăng complain tới ông về tiền là ông sản đầu người ta phải dùng anh rồi có phải cho anh chân đủ tốt cái mình về thể đón thôi đi rồi mình thể về trả lời mình sẽ học hay xuân chú huy là scooty để bay về đang làm đầu nhà anh rồi là chân 25 30 tỷ về ba cái ngăn tán ngay tắc tắc lo rồi ama hi registration ngai đâu ni bang hianin ame tara hian top speed at 25 chian ron ta sign ma se kongi la te chuan kan top speed kha 25 chia lang ma se scooty dang 40 aba fatlan ho te po ha kan le pel ve thi thau anh chưa lấy đủ lệ mà mỏ tan chôn đi chăn lang gồm ra hẹn ông anh hi mỏ tan chôn con tuổi này cho cốt mày hết scooter hi at na em chu registration tiang ai lo phata insurance tiang ai lo wa chu ba ka petrol mana sum tam tak isian thren ka angai to don lo ani kum khata sum tam tak isianal thren kha he scooter a hi chuanin senral ngai to don lawa he scooter khal tur hian driving license nei kher angai lawa chuan naupang school kalnan te a thadon em ani a thalle thallo chu han leive thin photla i hremei don ani Alexa scooter ron leive ro le